Amen. Amen. Yes nashimwe. Praise God. Yes nashimwe chane. Praise Jesus. Ndibara mukite muzina gya Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus Christ. Murakaza neza nzuyigimana. Welcome to the house of God. Imana ni nziza. God is good Imisi yose. all the time. Imana ni nziza. God is good. Hallelujah. Wow. Mchungaji, Pastor, thank you. Urakoze mushumba. Murakoze cyane. Thank you Wow, very much. it's so good to be here. Twishimiye kuba Turanezerewe hano. kuba hano. Kweli. Ukuri. We are happy to be And here. I don't know, but this woman here next to my wife, this is Stella. Uyu Mama mudamu Pastor. uri kumwe na She is studying in Kenya. uyu mugore uri kumwe na madamu wanje And- yiga muri Kenya yitwa Stella. Last year, Mama and I, we were teaching a class. This year. Uno mwaka yari arimo kwigana natwe muri class. And you should be very proud because Mama Pastor was doing so good in class. Mugomba kubyishimira cyane kubera ko ari gukora neza cyane mu ishuri. And we were taking her number, said maybe someday we can come to your church and visit you. Twaratekereza tuti ahari ku cyumweru tuzaza ku rusengero tugusure. Even me, I was thinking maybe next year or the next year or the next year, we don't know. Njye ndimo natekereza ahari n'umwaka utaha tuzaza n'umwaka utaha ntabwo turabimenya neza. But somehow the Lord arranged it even in the same year we can be here already. Ya Imana ishobora kubikora n'uyu mwaka tukongera tukaba hano. Turakunda Rwanda. We love Rwanda. We love so much Rwanda, Dukunda u Rwanda cyane. and I know that you hano ni umufasha wanje Tammy. You know, every good man has a good woman, Buri mugabo wese mwiza aba afite n'umugore mwiza. and this one is a good one. Uyu mugore ni is a good one. mwiza. And so I'm grateful for Tammy, my wife. Ndishimye kubw'umugore wanjye Tammy. God has blessed me. Imana yampaye umugisha cyane. We have been in Africa 22 years. Tumaze imyaka 22 muri Afurika. We started our ministry in America for many years. Twatangiriye umurimo muri Amerika mu myaka myinshi yashize. God called us to Africa. Imana iraduhamagara ngo tuze muri Afurika. We spent 12 years in Madagascar. Twamaze imyaka 12 muri Madagascar. We were working in Madagascar in many ways. Twamaze icyo gihe dukora mu buryo butandukanye. Then in 2016 the Lord moved us to Tanzania. Mu mwaka wa 2016 Imana yatuzaniye muri Tanzania. We became regional supervisors for several of the countries. Twakomeje aho ngaho dukora n'abandi bapasiteri muri icyo gihe muri bino bihugu. Living in Tanzania but coming into Burundi, Rwanda, Uganda. Twazaga muri Tanzania, mu Burundi, mu Rwanda. So I've been to Rwanda so many times. Nagiye nza mu Rwanda kenshi. But this time in Geseke, it's the first time. Ariko uyu ni wo munsi wa mbere. So we are so happy. Ubu noneho ndishimye cyane. So Mama and I, we moved to Burundi 4 years ago. Twaje mu Burundi mu myaka inishize. So somehow now we are neighbors. Ubu noneho turi abaturanyi banyu. But we are helping the church in Burundi we started a Bible school there. They never had a Bible school till just 2 years ago. Tumaze imyaka 2 mu Burundi twatangiye ishuri rya Bibiliya. So pray for that church. That church is somehow progressing now. Mu rusengero ryo mu Burundi ko ririmo ragenda rikora muri no minsi iragagaza icyizere ejo hazaza. But you know they struggle in Burundi. They're struggling. Mumenye ko ariko mu Burundi hari ibibazo. So please pray for the people of Burundi. Pray for the church in Burundi as well. Musengera itorero ryo mu Burundi. But today we are not in Burundi. Uyu munsi ntabwo turi mu Burundi. Today we're in Gaseke. Uyu munsi turi ku Gaseke. We are so glad to be here. Turishimye cyane kuba hano.
And so sometimes I might be throwing in some Kirundi words if they're not the same as Rwanda Poles. rimwe na rimwe ntekereza ko amagambo y'ikirundi n'ay'ikinyarwanda ari amwe rero nkunda kuyakoresha. Tunasema Kiswahili pia. We speak some Swahili. Tuvuga Igiswahili. And I also speak French. Tukavuga n'Igifaransa. So if you hear me throwing other languages, I'm sorry. Niwumva ndimo ngenda mvanga indimi ntugire ikibazo. But if it's okay with you, I will preach in English because I have a very good translator today in Adrian. Uyu munsi ndababwiriza mu Cyongereza kuko mfite umusemuzi mwiza Adrien. I want to tell you, Pastor. Ndashaka kubabwira Pastor. Urafise abana benshi. Wow, so many children. Ufite abana benshi. So many children. Ufite abana benshi. And the youth choir, neza cyane. Wow, ufite n'urubyiruko rwiza cyane. Thank you so much. And then the choir this morning, wow, ladies and gentlemen, you were doing so good, and even the na korali y'abamama n'abagabo mwarirenje neza cyane. You know, Rwanda, you know how to dance. Abanyarwanda muzi kubyina. I don't think anyone dances like Rwanda. They ntabwo dance nzi so niba undi muntu well. ushobora kubyina nk'abanyarwanda. And they praise the Lord well. Bahimbaza Imana cyane. So thank you for the warm greeting. Mwakoze cyane kubwo indamutso nziza. And Pastor, thank you for opening up your pulpit today for me. Wakoze cyane kubwo kutufungurira uyu munsi. This is your place. Uyu ni umwanya wawe wose. So I understand. Thank you for letting me have your place Ndabyumva today. cyane wakoze. And I pray the Lord speaks to us. Imana ivugana natwe. Are you ready for some of the word of the Lord today? Mwiteguye kumva ijambo Are you ry'Imana uyu ready to munsi? receive from the Lord today? Mwiteguye kwakira ijambo ry'Imana uyu munsi? Wonderful. I'm ready to speak. Byiza cyane. So if you have your Bibles this morning, Niba ufite Bibiliya yawe muri kino gitondo, if you would look up the book of Matthew, ugiye mu gitabo cya Matayo, we're going to be looking at the book of Matthew chapter 16. tugiye ku gice cya 16. We'll be going from chapter 16. We're looking at verses 13 tugiye ku murongo wa 13 up to 20. kugera ku murongo wa 20. Matthew 16, Matayo ibice 16 13 up to umurongo wa 20. 13 kugera ku murongo wa 20. And I will let Adrian read for us those verses. Matthew 16, 13 up to 20. 13 to 20. Matayo ibice 16 murongo wa 13 kugera ku wa 20 haravuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Jewe ni mchungaji mure. Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byaguhishuriye ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Maze ihanangiriza abigishwa ngo batagira uwo babwira kariwe Kristo. Amen. Dusenge. Let's pray. Lord Jesus, thank you for this morning. Turagushimye Yesu kuko igitondo. Lord, thank you for this wonderful church. Turagushimira cyane kuko itorero ryiza. Lord, thank you for Pastor Emmanuel and Stella. Ushimwe kubwa Pastor Emmanuel ndetse na Stella. Thank you for the leaders of this church. Ushimwe kubwa abayobozi b'iri torero. Lord, thank you for your word. Ushimwe kubwa ijambo ryawe. We pray today that you would open our hearts. Turasenze ngo mwanya ufungura imitima yacu, open our ears, ufungura amatwi yacu, open our minds to hear from ufungura you ubwonko today. bwacu kugira ngo tusobanukirwe. Lord, use my words for your glory.
mana koresha amagambo yanjye kubw'icyubahiro cyawe In Jesus' name I pray. mu izina rya Yesu Kristo ndasenze Amen. amen Amen. amen. So here today we have a story here. Uyu munsi dufite inkuru. We have a story of Jesus taking his disciples to a place called Caesarea Philippi. Dufite inkuru ya Yesu atwara abigishwa be ahantu bita Kayisariya. How many of you have heard this story before? Ni bande baba barigeze bumva iyi nkuru mbere? I think many of us have read it or heard it before. Ndatekereza ko benshi muri twebwe twumvise iyo nkuru. But when I would hear about Caesarea Philippi in the old, back when I was younger, Igihe numvaga iyi nkuru y'i Kayisariya y'i Filipi nkiri muto, I didn't know what it meant. ntago nasobanukiwe icyo ivuze. I didn't know the significance of Caesarea Philippi. Ntago nigeze nsobanukirwa Kayisariya y'i Filipi. To me as an American in 2020, Njyewe nk'umunyamerika muri 2020, it was just like another place in the world, another place in Israel. natekereje To me that name was just another village in Israel. natekereje ko ari ahandi hantu muri Isirayeli. But I found that Caesarea Philippi is a very interesting place. Nasize gusanga Kayisariya y'i Filipi ari ahantu hashimishije cyane. So even today, Ndetse n'uyu munsi when I was preparing to come to Gaseke, njye nateguraga kuza ku Gaseke, I didn't know much about your place. nta kintu narinze I didn't. kuri Gaseke. And so when we were in the car driving, I said, "Tell me about your place, Adrian." Yaje kuhamagara yambwira ati njyana aho ngaho. I said, "What are you growing in Gaseke? Are you growing corn? Are you growing coffee? What are you growing in Gaseke?" Yambajije ibyo duhinga ku Gaseke, yambaza se muhinga icyayi, muhinga iki? And he told me, "Oh, we are a place of much sugar cane." Namubwiye ngo duhinga ibisheke. And so as I was coming to your village today, Igihe nazaga hano uyu munsi, I was seeing so much sugar cane in the valleys. naje ndeba ibisheke byinshi mu kibaya. And now even me, when I think of Gaseke, Ubu ngubu none iyo ntekereje Gaseke, I can think of a place of much sugar cane. ubu noneho ushobora gutekereza ahantu hari ibisheke byinshi. It gives me a better idea of the place. Ubu noneho nicyo gitekerezo mfite kuri Gaseke. But before I came here, Ariko mbere yuko nza hano it was just a name. byari izina gusa. But Caesarea Philippi is also a significant place. Noneho Kayisariya y'i Filipi ni ahantu hafite igisobanuro naho. In 2020, my wife and I had an opportunity to travel to Israel for the very first time. Muri 2020 njye na madamu wanjye twagize amahirwe yo gusura Isirayeli. Just before COVID was having its problems, Mbere ya COVID-19 hari ibibazo, we were still able to travel. ntabwo byari byoroshye kugenda. And one of the places that we were able to visit was this place, Caesarea Philippi. Ahantu twari dufite amahirwe yo gusura ni Kayisariya y'i Filipi. And when we arrived at the village of Caesarea Philippi, Igihe twageraga i Kayisariya y'i Filipi, the guide, he took us to this place. umuntu umwe yadutwaye aho hantu, And he says, "This is the place where aratubwira ngo Jesus ahangaha talked to niho his disciples." Yesu yahuriye n'abigishwa be. And when we came there, Igihe twari turiyo, there was a large mountain of rock. hari umusozi muremure urimo ibitare byinshi. And in this mountain of rock, there were many, many places that were carved away, and there used to be idols in those places. Aho ngaho hari ahantu bagendaga bandika amazina, baramirizaga ibigirwamana, ahantu hari Idols. Carving. They were cutting the rock. yes, hari ahantu hari imyobo ndetse n'ahantu hari ahantu baramirizaga ibigirwamana. And there was one place on the mountain. Hari ahantu kuri uwo musozi, It was this large hole up against the mountain. hari umwobo munini impande y'uwo musozi. And out of the hole there was water. The water was bubbling from the underground. Noneho ahantu hari amazi agenda yisimbiza. In fact,
part of the Jordan River was coming from that hole and becoming part of the Jordan River. Inyanja cyangwa se uruzi rwa Yorodani no rwacaga aho ngaho. And we learned that in the olden days, many years ago, twatekereje ko mu gihe cya kera mu myaka myinshi yasize that large hole of that source of water had become a place of pagan worship. twamenye ko aho hantu hafi y'icyo kidendezi abapagani ariho baramizaga ibigirwamana. That the Canaanites and the people who used to live there before Israel, they would come to that place. Abantu bari barabaye aho ngaho mbere ya Isirayeli niho bajyaga baza kuri icyo kidendezi. And they would sacrifice goats or chickens or sheep. Bakaza bagatamba ihene, intama n'ihene n'inkoko. Because the water would be bubbling. Kubera ko amazi yarayisimbiza kandi ashyushye. They said the gods from the ground, they're living in this place. Bagatekereza ko ibigirwamana byabo ariho bituye. And they would sacrifice a goat and they would throw a goat into the water. Bagatamba ihene barangiza bakayijugunya muri icyo kidendezi. And sometimes the goat would be sucked under the water. Rimwe na rimwe iyo hene bayijugunyagamo igahita iburiramo. And you would never see the goat again. Ntibongere kuyibona. And they would say to themselves, the gods, they've accepted our sacrifice. Bakivuga bati twebwe mu myizerere yacu Imana yakira igitambo cyacu. But sometimes ariko rimwe na rimwe they would throw their sacrifice into the hole. Bashobora kohereza ihene cyangwa se igitambo muri uwo mwobo. And there would be much bubbling of the water. Noneho amazi akisimbiza cyane. And the sacrifice would coming out of the water. Agasubiza ya hene inyuma. And they would say, the gods, they didn't accept that sacrifice. Bakavuga bati hoya Imana ntabwo yemeye igitambo cyacu uyu munsi. So for many hundreds of years, that place became a place of pagan offerings and worship. Hashize ibinyejana byinshi abapagani ari uko batambira hafi. Then when the Greeks came, with Alexander the Great, the Greeks came. Igihe abagiriki bazaga mu gihe cya Alexandre ukomeye. And the Greeks conquered all of that region. Abagiriki bafashe aho hantu hose. When the Greeks came, they even built a temple. Baraje bubaka urusengero aho ngaho. A large temple over that place. Bubaka urusengero runini cyane aho hantu hose. And the Greeks would come and they would worship in that place. Noneho abagiriki bakaza bagashimira Imana yabo aho ngaho. Because they believed the gods were living in the earth and they were somehow you could reach the gods through that place. Noneho bo bizeraga ko Imana yibera aho ngaho. And then when the Greeks were gone, then the Romans, they came. The Romans, they built even more temples in that place. So the whole mountain was full of idols and worship places. Abagiriki bamaje gutsindwa n'Abaroma, Abaroma nabo baraje bahubaka insengero nyinshi cyane, bahashyira n'ibigirwamana byinshi. And at the time of Jesus, that you could go anywhere near that mountain. Noneho mu gihe cya Yesu abantu bashobora kujya aho hantu. And there would be Roman women, they would be dancing for the gods. Abaroma abagore n'abagabo babaga bari aho ngaho mu babyina. There would be much music. Hari umuziki. Much singing. Hari indirimbo. Much sacrifices. Hari ibitambo byinshi. Because they were sacrificing to the pagan gods that they worshipped. Kubera ko babaga barimo gutambira imana z'abapagani. And they called that place of water abantu baje kuhita the gates of hell. Bahita amarembo y'ikuzimu. The same name that Jesus uses in his story. Ari naryo zina Yesu yakoresheje muri no nkuru. So now you have a better idea when I tell you Caesarea Philippi. Ubu noneho mufite igitekerezo nimbabwira Kaisariya y'i Filipi. Do you have a better idea of what Caesarea Philippi means? Ubu noneho mwaje kumenya icyo Kaisariya y'i Filipi ivuga. Yeah. If I tell you Kigali Convention Center, ubu noneho mbabwiye ngo Kigali Convention Center, and you've never been to Kigali, abenshi bagiye muri Kigali, do you have an idea of the convention center? Mwaba mufite igitekerezo cyase mufite ukuntu muzi Convention Center? You don't know that. Ntabwo mubizi. But if you've been to Kigali, iyo ugeze Kigali, and you've been there at night and you've seen the lights, have you seen the lights on the convention center?
ujya ugerayo ukareba ukuntu ubwiza bwa convention center Yeah, it's very interesting. ni nziza cyane. And then your mind, you have an idea, oh, I know that place. Nize ko mwese mufite igitekerezo kuri convention center. So Caesarea Philippi had a very important place in the minds of Israelites. Kaisariya y'Ifilipi ni ahantu hakomeye cyane muri Isirayeli. So when it says that Jesus took his disciples to Caesarea Philippi, Iyo mvuze ngo Yesu yafashe abigishwa be abajyana i Kaisariya y'Ifilipi, that's a very interesting thing to say. ni ikintu cyiza cyane cyo kuvuga. Because a good Jewish person, Kubera ko umuyuda mwiza, according to the scriptures, tugendeye ku byanditswe, good Jews, they didn't mix with pagan people. ntabwo abayuda banyabo bajyaga bivanga n'abapagane. They wanted to keep themselves separate from pagan things. Babajyaga kure cyane. But Jesus, he took his disciples Ariko Yesu afata abigishwa be to Caesarea Philippi. abajyana i Kaisariya y'Ifilipi. And I'm thinking those disciples were a bit nervous. Icyo gihe abatwara abigishwa be We're going to a bad place. yabajyanye ahantu habi. Why is Jesus taking to this place? Bari bazaga kuki Yesu atuzanye aha hantu, Why are we going to this Caesarea Philippi? kuki tugiye i Kaisariya y'Ifilipi? Does Jesus know this is a place of Ese Yesu pagan, yabaza aha hantu atujyanye? a place of pagan worship? Uyu mwanya w'aho bapagane baramiriza imana zabo, There are so many evil spirits and hariya hari imyuka mibi myinshi, so much pagan worship going on here. hariya niho abapagane benshi baba bateraniye. He is a rabbi. He's a rabbi, a teacher. Yari umwarimu wabo cyangwa se umwigisha wabo. Doesn't Jesus know what he's doing? Ariko kuko Yesu yari azi icyo akora, I'm uncomfortable being here. This makes me very nervous to be in this place. Yesu yari azi icyo agiye gukorera no kubwira abo bantu no kubigishirizayo aho hantu. So that's what's going on in the minds of these disciples. Ariko ibyari mu bitekerezo Somehow very uncomfortable. bumvaga bo batumva neza ibyo agiye gukora. They're somehow very nervous. Ntago bumvaga neza. They can hear the singing. Bo bumvaga ibyo bintu byo kuririmba gusa. They can see the dancers dancing in their pagan Bireberaga abantu way. bari kubyina aho ngaho bahimbaza ibigirwamana byabo. Maybe they can hear the animals as they're being sacrificed. Kumva barimo baramya, barimo batambira ibigirwamana byabo. They can see the Roman worshippers who are and the pagans who are worshiping in that Bireberaga place. Abaroma baramya gusa. And in the midst of all that, in the middle of all that noise, Muri urwo rusaku rwinshi cyane, in the middle of all that pagan worship, muri uko kuramya kw'abapagane, Jesus asks them a question. Yesu ababaza cya kibazo. Jesus turns to his disciples and he asks them a question. Yesu areba abigishwa be arabitegereza ababaza ikibazo. Who do people say that I am? Abantu batekereza ko ndinde? Who do people say that I am? Abantu batekereza ko ndinde? And how do the disciples, how do they respond? Ni gute abigishwa ba Yesu basubije? They say, oh, some think you're John the Baptist. Bamwe batekereza kuri Yohana umubatiza, Other people think you're Elijah. abandi batekereza kuri Eliya, Other people think maybe you're Jeremiah. abandi batekereza ko hari uri Yeremiya. And Jesus says, interesting. Yesu aravuga ati birashimishije. But who do you say I am? Ariko se mwebwe mutekereza ko Who do ndinde? you think that I am? Mwebwe mutekereza ko ndinde? And then Peter, Simon, he says something. Noneho Simoni Petero avuga ikintu. Simon says, oh, you are Christ, Simoni Petero avuga ngo uri Kristo, the Son of the living God. umwana w'Imana ihoraho. Now, it's important to know the word Christ, Ni by'igiciro kumenya ijambo Kristo. it's the same word as Messiah. Niryo zina risobanura Mesiya. He's basically saying, you are the promised one. Niwe bavuze ngo ni wowe You are the wasezeranijwe, one we've been waiting for. ni wowe twategereje, You're the one we've been praying ni for. wowe twasengeraga, You are the Messiah. ni wowe Mesiya. And Jesus says, Simon, Yesu aravuga ngo Simoni, you didn't come up with that idea on your own. ntabwo ari wowe wisobanuriye ibyo. My heavenly Father, He gave you that idea in Data wo your mu head. ijuru niwe waguhaye ihishurirwa. My heavenly Father spoke that to your heart.
Uwiteka data niwe wagusobanuriye ibyo. He says it's true. Aravuga ngo nibyo. I am the Messiah. Ndi Mesiya. I am the Christ. Ni njyewe Kristo. I am the Son of the living God. Ni njyewe mwana w'Imana ihoraho. Amen. Hallelujah. Jesus was very open about that. He was talking to them. Yesu yabivuze yeruye. So if you can imagine now, Ubu ngubu ushobora gutekereza, knowing what you know about Caesarea Philippi, nta muntu wari uzi Kayisariya y'i Filipi, with all of the pagan worship going on, usibye gutekereza ko ari ahantu abapagani banamiriza ibigirwamana byabo. Jesus is standing in the middle of the pagan worship. Yesu ahagaze aho hantu hagati aho baramiriza ibigirwamana. Behind him they're sacrificing animals and they're singing and Inyuma ye they're barimo dancing. basogota batamba. And Simon says, "You are Christ, Noneho Simoni Petero aravuga ngo uri Kristo, the Son of the living God." umwana w'Imana ihoraho. And Jesus says, "Yes. Yesu aravuga ngo yego, Yes, I am. ndiwe, I am the promised one." ni njyewe wasezeranijwe. And he says something more. Yavuze ikintu, He says, "And I will build my church." avuga ngo nzubaka urusengero rwanjye. I will build my church. Nzubaka urusengero rwanjye. And even the gates of hell, Ndetse n'amarembo y'ikuzimu remember, ntabwo azigera. this place, Ntabwo azigera aha hantu, the most pagan place in all of Israel, aha hantu abapagane baramiriza muri Isirayeli, even the gates of hell ndetse n'amarembo y'ikuzimu will not get in my way. ntabwo azigera akora ku, Even the most pagan things, ndetse n'ibintu by'abapagane, even the most demonic things ndetse n'abadayimoni will not stand in my way. ntabwo bazigera bahagarara mu bushake bwanjye. Tuwakumvie? Are Are we we together? together? In verse 18, Ku murongo wa 18 Jesus says to Peter, Yesu abwira Petero ati, he says, "Blessed are you, Simon." urahirwa Simoni Petero, He says, "Because flesh and blood didn't tell you that. kubera ko atari kubw'amaraso n'umubiri byatumye umenya ibyo. You didn't come up with that truth on your own." Ntabwo ari wowe wiyishyuriye uko kuri, He says, "My heavenly Father gave that idea to you." usibye data wo mu ijuru wabashe kumenyesha ibyo. And he says, "I tell you, you are Peter. Aramubwira ati uri Petero, You are Peter, uri Petero, and on this rock I will build my church." kuri urwo rutare niho nzubaka inzu yanjye. Now stay with me. Stay with me. Gumana nanjye aka kanya, Don't get lost, ntuze gusigara, because I'm telling you something very important right now. ko nanjye ndi kukubwira ikintu cy'ingenzi aka kanya. Jesus says, "You are Peter." Yesu aravuga ngo uri Petero. His name was Simon, Izina rya Petero ubundi ryari but Simoni. his nickname, his other name that Jesus called him Ariko was izina Peter. Yesu yamuhimbye ni Petero. And he says, "You are Peter." Aramubwira ngo uri Petero. Now the name Peter, Izina Petero it somehow means small rock. rivuze urutare ruto. He uses the word in Greek, he uses the word Petros. Iyo akoresheje iri jambo mu kigiriki rivuga Petros. Petros, I don't see a Petros rock, but a Petros rock is somehow small like the top of this microphone. Urutare ruto cyane rwitwa Petros rungana n'aka kantu ko ku mutwe wa mikoro. You can hold a Petros in your hand. Ushobora gufata aka kabuye kitwa Petros mu kiganza cyawe. Wewe undi Petros. You are Petros. Wowe uri Petero. Okay? Are we together? Turi kumwe. But then Jesus uses another word. None icyo gihe Yesu yakoresheje irindi jambo. He says, "And on this rock Aravuga ngo kuri uru rutare I will build my church." zubaka urusengero rwanjye. Now in English, Mu Cyongereza it's the same word. ni ijambo rimwe bisobanuye kimwe. You are a rock, and on this rock I'll build my church. Uru rutare kandi kuri wowe nzubaka urusengero rwanjye. In English, we only have one word for that idea. Ndatekereza ko igisobanuro cyahawe iri jambo mu Cyongereza ari nacyo gisobanuro cyahawe iri jambo mu Kinyarwanda. But in the Greek, Jesus uses another word.
ariko mu kigiriki Yesu yakoresheje irindi jambo. He uses the word Petra. Yakoresheje ijambo Petro. He says, on this rock, Aba ngo kuri uru rutare Petra, nzubakaho inzu yanjye, I will build my church. nzubakaho inzu yanjye kuri wowe Petero. And Petra has the idea of large rock. Petero we yari afite igitekerezo cyo kumva ko ari urutare runini cyane. A rock like a mountain rock. Yari azi ko ari urutare rungana n'umusozi wose. So he says, you, Peter, Aravuga ngo wowe Petero you're a small stone. uri akabuye gato, But on this rock, ariko kuri wowe I will build my church. nzubakaho urusengero rwanjye. It's a different word. Ni amagambo abiri And atandukanye. there are some churches who believe that Jesus was saying, I'm going to build my church on you, Peter. Utekereza ko hari amatorero manini ariyo Yesu yavuga ngo nzubaka urusengero rwanjye kuri wowe Petero. But Jesus was not saying, I'm going to build my church on you, Peter. Ntabwo Yesu yari avuze ko nzubaka itorero kuri wowe Petero, Because he called Peter a small stone. kubera ko Petero Yesu yamubwiye ko ari akabuye gato But cyane. then he uses the word Petra. Noneho we akoresha ijambo Petero, He says, on this Petra, aravuga ngo kuri wowe kabuye gato I'm going to build my church. ngiye kubakaho urusengero rwanjye. So if Peter is not the foundation of the church, Niba Petero atari we ngano y'urusengero, what do you think the foundation is? uratekereza noneho ko intangiro y'urusengero ari inde? If it's not Peter, Niba atari Petero, what is the foundation of the church? ninde ntangiro y'urusengero? What do you think? Uratekereza nde? What else can we find in the story? Ni iki kintu turimo gusanga mu nkuru? What possibly could Jesus be referring to if he wasn't referring to Peter? Ni iki kindi Yesu yashaka gusobanura igihe yavuga ko Simoni Petero ari akabuye gato? Maybe he was referring to the words of Peter. Ahari yari ashingiye ku magambo ya Petero. What does Peter say? Ni iki Petero yari yavuze? Peter says, Petero yaravuze ngo you are Christ, uri Kristo, the Son of the living God. umwana w'Imana ihoraho. My friends, Nshuti zanjye, Jesus is not building his church on Peter. Yesu ntabwo ari kubaka itorero cyangwa se urusengero kuri Peter Petero. is a man. Petero ni umuntu. Peter is a human being. Petero ni umuntu. But the truth that Peter spoke, Ariko kuri Petero yavuze, he said, you are Christ, uri yaravuze ngo uri Christo, Kristo, uri Christo, uri Kristo, the Son of the living God. umwana w'Imana ihoraho. My friends, Nshuti zanjye, the truth of who Jesus is ukuri kuko Yesu ari is a foundation you can build the church on. niwe fondasiyo y'urusengero. Jesus is not John the Baptist. Yesu ntabwo ari Yohana umubatiza. Jesus was not Elijah. Yesu ntabwo ari Eliya. Jesus was not Jeremiah. Yesu ntabwo ari Yeremiya. Jesus was Christ. Yesu ni He was the Kristo, Messiah. ni Mesiya, He was the promised one. niwe wari warasezeranijwe, He was the Son of the living God. ni umwana w'Imana ihoraho. And Jesus says, that is the foundation where I will build my church. Uwo niwe fondasiyo urusengero ruzashingiraho. Sema amen. Vuga amen. My friends, Nshuti zanjye, there is no better foundation nta rundi rufatiro rwiza than the name of Jesus, rutari Yesu Kristo, than the truth of Jesus. rutari ukuri kwa Yesu, The truth of who Jesus is ukuri k'uwo Yesu ari we. that is the foundation where we can build the church. Uwo niwe rufatiro dushobora kubakiraho urusengero. And nothing else matters. Nta kindi na kimwe gihari. Because if you know who Jesus is, Kubera ko iyo uzi uwo Yesu ari we, you can do anything. ushobora gukora icyo ari cyo cyose. You can do anything. Ushobora gukora icyo ari cyo cyose.
So Jesus says, even the gates of hell noneho yesu waravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu cannot be in my way. ntabwo ashobora kuba ahantu hanjye. Even the most pagan things, the most demonic things, ndetse n'iby'abapagane n'iby'abadayimoni bose bakora cannot stand up to the name of Jesus. ntabwo bashobora guhagarara kurwanya izina rya yesu. And so Jesus says, Peter, you're not the foundation of the church. aravuga ngo petero we ntabwo ari urufatiro You are a rw'urusengero, stone. uru ibuye rito. But on this rock, on this large kuri runo foundation stone, rutare the truth of who I am, ukuri k'uwo ndiwe on that ni njyewe I will build my church. nzubaka itorero ryanjye. Amen. Amen. But Jesus is not finished yet. ntabwo yesu yari arangije He aho keeps ngaho. talking. yakomeje kuvuga. We go in verse 19. tujye ku murongo wa 19. In verse 19, he says, verse 19 says, I will give you the keys of the kingdom. yesu arakomeza aravuga ngo nzaguha imfunguzo z'ubwami. And once again, people think he's talking only to Peter. noneho abantu benshi batekereza ko yesu yabwiraga petero wenyine. Peter, I'm giving you the keys. abwira petero ngo nzaguha urufunguzo. But that would be a mistake. He's not just talking to Peter. ntabwo yabwiraga petero ryo ubyumvishe gutyo byaba ari ikosa. He's talking to all the disciples there. yabwiraga abigishwa bose. I'm giving you the keys Abango- of the kingdom. avuga ngo ndimo ndabaha urufunguzo rw'ubwami. Now tell me this. reka mbabwire ibi. Why keys? kubera iki urufunguzo? Why did Jesus say I'm giving you the keys? kubera iki yesu avuga ngo ndaguha urufunguzo? Because keys represent authority. kubera ko urufunguzo rusobanuye ubutware. Keys represent authority. urufunguzo rusobanuye ubutware. These are my keys. izi ni imfunguzo zanjye. This one urunguru is the key to my car. ni urufunguzo rw'imodoka yanjye. This one urundi is the key to my house. ni urufunguzo rw'inzu yanjye. If I give my keys ninkuha imfunguzo to zanjye pastor, nkaziha pasiteri, giving him authority. ndimo ndamuha ubutware, I'm giving him authority. ndimo ndamuha ububasha. You have authority to drive my car. ufite ububasha bwo gutwara imodoka yanjye. You have authority ufite ububasha to go to Bujumbura ukajya i Bujumbura and go to my house. ukafungura ukinjira mu nzu yanjye. I'm giving you the keys. ndimo ndaguha izi mfunguzo, I'm giving you authority. ndimo ndaguha ububasha. Are we together? turi kumwe. Keys represent authority. ubu mfunguzo zisobanuye ubutware. And Jesus says, because of who I am, kubera uwo ndiwe, because of the power of my name, kubera imbaraga z'igisobanuro cyanjye, because of the truth that I am the Messiah, kubera ubusobanuro bw'ukuri kuko ndi mesiya, I'm giving you the keys of the ndaguha kingdom. imfunguzo z'ubwami. I'm giving you the authority of the kingdom. ndaguha ububasha mu bwami. And the authority is not based in who I am. kandi ubu bubasha ntabwo bushingiye ku wo ndiwe. The authority is based on the truth of who Jesus is. ntabwo bushingiye ku bwo ndiwe, ahubwo bushingiye ku kuri k'uwo ndiwe. The truth of his teachings. ukuri kw'ibyigisho bye. The truth of that Jesus is the center of our faith. ukuri kuko yesu ari we wo kwizerwa. The foundation of our faith. urufatiro rwo kwizera kwacu. He is the Lord and Savior of the world. ni umwami, ni umucunguzi w'isi. And that is the authority that we as believers can walk in. ubwo nibwo bubasha dushobora kugenderamo nk'abizera. This is the center of our faith for the disciples and for us today. uru ni rwo rufatiro rwo kwizera kwacu. If you don't understand who Jesus is, niba udasobanukiwe uwo yesu ari we, you can't have the keys. ntabwo ushobora gufata
nguzo. If you don't understand who Jesus is, Niba udasobanukiwe uwo Yesu ari we, you can't walk in authority. ntabwo ushobora gukorera mu butware cyangwa se mu bubasha. You need to know who he is Ukeneye kubanza kumenya uwo Yesu ari we and his name. ndetse n'izina rye, Because in his name, kubera ko mu izina rye we can do so many things. dushobora gukora ibintu byinshi cyane. In his name, Mu izina rye we can bind demons. dushobora kwirukana abadayimoni. In his Mu name, izina rye we can pray for sick people. dushobora gusenyera abarwayi. In his Mu name, izina rye we can liberate those who are oppressed. dushobora gubohora abantu babohewe mu mwijima. In his name, we can walk in life without fear. Dushobora kutembera tukishimira ubuzima nta bwoba. In his name, Mu izina rye we can see hearts changed and transformed. dushobora guhindura imitima igakizwa. Mu zina rya Yesu. In the name of Jesus. When we walk in his name, Iyo tugendera mu izina rya Yesu we can build the church. dushobora kubaka urusengero. Amen. Are we together? Are you listening? Turi kumwe muri Are you kumva. hearing me? Muri kumva ibyo mvuga. Do you remember the 7 sons of Sceva in the book of Acts? There were 7 sons Hari abana barindwi, of a priest named Sceva. The priest was named Sceva. hari umutambyi witwaga In the book of Sikewa. Sceva, yeah. These 7 sons, they were hearing about Paul Aba bana barindwi barumva in the book of Acts. mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. And these 7 sons, they were watching Paul casting out demons. Babonye Petero Paulo yirukana abadayimoni. And these 7 sons said, oh, he uses the name Jesus. Aba bana baravuga ari gukoresha izina rya Yesu. So in the book of Acts, we hear about these 7 sons. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aba bana barindwi. And these 7 sons, they were casting out demons. Aba bana barindwi nabo bashatse kwirukana abadayimoni. And they said, in the name of Jesus that Paul preaches, Aravuga ngo mu izina rya Yesu uwo Paulo yigisha I cast you out. turirukana abadayimoni. These guys didn't know Jesus. Aba bana ntago bari bazi Yesu. They just heard of his name. Bari barumvisha izina rye gusa. And the demon, Abadayimoni I know Jesus. avuga ngo twe tuzi Yesu. I know Paul. Ndetse tuzi Paulo. But who are you? Ariko mwebwe muri bande? I don't know you. Ntago tubazi. I'm not afraid of you. Ntago turi inshuti zanyu. Nta nubwo dufite ubwoba bwanyu. And the demons and the man jumped on all 7 of those men. Abo badayimoni ntibigeze batinya abo bagabo. And the one demon, he attacked all 7 of the sons of Sceva. Bafashe abo bana ba Sikewa. The Bible says they ran away naked Ngo bagiye bambaye ubusa. and beaten Barabakubita abadayimoni. because they weren't walking in authority. Kubera ko batakoreraga mu bubasha bwa Yesu. They were just using the name of Jesus. Barimo bakoresha izina rya Yesu gusa. But they were using him in ignorance. Baramukoresha mu bujiji. They weren't walking in authority. Ntago bagendaga mu butware bwe. But you and I, Wowe nanje we've been given the keys of the kingdom. twamaze guhabwa imfunguzo We're z'ubwami. given the keys of the kingdom. Twamaze guhabwa imfunguzo z'ubwami. And we can walk in authority. Dushobora kugendera mu bubasha. I have a friend. Mfite inshuti yanjye His name is Gerard. yitwa George Gerard. Gerard. Yeah. And he was a pastor in Madagascar. Ni umupasiteri muri He Madagascar. was a very good church planter. Afite urusengero runini rwiza. He would take his canoe, his pirogue, Yashobora gufata his canoe, boat, small boat. yashobora gufata ubwato bwe And he would go up these rivers. akagenda hejuru y'amazi. He would be fighting crocodiles. Noneho akabona ingona. And he would go to villages that did not have roads.
noneho akagenda mu cyaro aho ngaho, And he would preach the word of God to villages that didn't have a road, that didn't have a church. noneho nyuma akagenda akabwiriza ibyo byaro ubutumwa bwiza bwa Yesu. And one day he was paddling his small boat and he reached a village. Noneho umunsi umwe atwara ubwato bwe aragenda agera mu kagigi gatoya, And the people of the village, they came running down to the boat to meet this man who came. noneho abo bantu bo muri ako kagi baza birukankira uwo mupasiteri, And he began to explain that he was a pastor and he wanted to teach them about the word of God. atangira kubasobanurira ko ari umushumba kandi ko ashaka kubigisha ijambo ry'Imana. And out of the crowd there pushed one man pushed through the crowd to come to the front. Noneho umwe muri abo bantu benshi aramukururaza imbere, And he said, "Are you a man of God? abaza ngo uri umwana w'Imana, Are you a man of God?" uri umuntu w'Imana? He said, "Yes, I'm a man of God." aravuga ngo yego ndi umuntu w'Imana. He said, "I've come here. aravuga ngo vayo I've come hano, here to share you the word of God with you." ndashaka kuganira nawe ijambo ry'Imana. And this man said, "My son, he's very sick. aravuga ngo umwana wanjye ararwaye He's full of demons. ndetse yuzuye abadayimoni And benshi, we've tried the witch doctors. ndetse twagerageje mu bapfumu, And the witch doctors were chased away. ndetse abapfumu ntacyo bakoze. We tried a imam. The imam came and they chased the imam twagiye mu away. bayisilamu ariko byaranze, They had a priest come and the priest, they chased him away. ndetse n'abapasiteri bandi baraje ariko byaranze. My son, he's suffering. umwana wanjye arababaye cyane, Can you please come? aravuga ati waza Free him of these demons. ukamubohora aba badayimoni. And Gerard says, "Take me to your son." noneho umupasiteri aravuga ati ntwara njye kureba umwana So wawe. the father and Gerard, they began to walk towards noneho papa the w'umwana village. n'umushumba baragenda, And when they came to the center of the village, there was this one hut in the middle of the village. bageze mu isantere aho ngaho, And there were strange noises coming out of that hut. hari abantu bavuza induru nyinshi, abantu bafite Terrible urusaku. noises coming out of that hut. noneho yumvishe urusaku And when rwinshi they cyane. came close to the hut, mu gihe bazaga aho hafi y'iyo the nzu, people of the village began to step away. noneho abantu bo muri urwo rugo, hafi y'urwo rugo batangiye kwigirayo. But the father led him to the entrance of the hut. noneho papa w'umwana ajyana n'umushumba hafi aho ngaho, And he said, "My son, he's inside. aravuga ati umwana wanjye ari hariya mo imbere, Please help my son." ati mbabarira umfashirize umwana. And even the father, he was stepping away. noneho na se ubwe nawe arahunga, Even the father was afraid of his own son na se yari afite ubwoba bw'abadayimoni bari muri uwo because there mwana, were so many demons. kubera ko bari benshi cyane. And Gerard noneho pasiteri bent down ajya hasi and entered into the hut. yinjira muri iyo nzu nto y'ibyatsi. In the middle of the hut, there was a tall piece of wood holding up the roof. noneho muri ako kazu harimo ibiti bishinze by'inkingi bigeze hejuru ku And gisenge. there were many chains wrapped around that piece of wood. noneho hari iminyururu myinshi iboshye aho ngaho kuri ibyo biti. And they had taken that young boy and chained him to that bari post. barabohesheje uwo mwana iyo minyururu yari iri kuri ibyo biti. And he was like a wild animal. He was like an animal, we yaravuga ngo ndi inyamaswa. making terrible noises and trying to break the chains. noneho hari amajwi menshi agerageza kugira ngo amenagure iyo minyururu. He didn't have any clothing, and he was just taking dirt and throwing dirt and screaming terrible things. wicyo yakoraga yari ugusakuza cyane gusa. And Gerard looked at that young man noneho pasiteri aramwitegereza, and could see all the demons. arangira bati mutashobora kureba abadayimoni bose. He could sense the evil in the place. yashobora kumva uburyo aho hantu hari imyuka mibi. And he said, "In the name of Jesus Christ, noneho umushumba aravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, Muzina rya Yesu, mu izina rya Yesu, toka, go away. leave, go." And that boy began to scream, noneho avuze ngo bagende, umwana arasakuza and he cyane, fell on the ground, noneho yikubita and he hasi, began to crawl around in the dirt. atangira kwigaragura. And suddenly, none muri ako kanya he lay still like he was dead. agaragara nk'uwapfuye, abadayimoni bagiye.
And Gerard walked over noneho pasiteri akomeza kuzengurukaho and took the chains afata ya minyururu y'umwana off of the boy atangira kwimubohora and picked him up arangije aramuhagurutsa and walked outside of the amutwara house hanze and gave him back to his father. amuhereza se. Today, uyu munsi uwo mwana today that boy uyu munsi uwo mwana who was chained in Why? that hut, wari waraboheye mu kazu k'ibyatsi he's an Assemblies of God pastor in ubu ni Madagascar. umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu. That young boy was not freed of demons by anything that Gerard did. uwo mwana ntabwo yigeze abohorwa abadayimoni n'undi muntu uwo ari we wese Other than walking in the authority of Jesus Christ. usibye pasiteri waza agendera mu bubasha bwa Yesu. Gerard had the keys, pasiteri yari afite imfunguzo and he used his authority yazikoresheje kubw'ubutware to cast out those demons. yirukana abadayimoni. Now, there are people in the world who misuse these words. hari abantu muri ino si bakoresha nabi aya magambo Because Jesus says here in these verses, kubera ko Yesu yaravuze muri ino mirongo I give you the keys of the kingdom, abango ndabaha imfunguzo z'ubwami and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever Icyo you loose muzaboha on mu earth isi- shall be loosed in heaven. icyo muzaboha mu isi kizaba kiboshywe no mu ijuru icyo muzabohora no mu ijuru kizaba kibohowe. Jesus is not saying whatever you speak about you can have. ntabwo Yesu yavuze ngo icyo muvugaho muba mugifite. There are people who say, "Oh, because of my authority in Jesus, hari abantu bavuga ngo kubera ubutware Yesu yampaye because I have the keys, kubera ko mfite ububasha I can ask for anything. nshobora kwaka buri kimwe cyose. In Jesus' name, mu izina rya Yesu I'm claiming a new car. ndimo ndasengera imodoka nshya. In Jesus' mu name, izina rya Yesu I'm claiming a new house. ndimo ndasengera inzu nshya. In Jesus' name, I'm claiming a new car, a new job." aravuga ngo ndimo ndarema akazi gashya. Oh, yeah. no In Jesus' name, I'm claiming blessings. muravuga ngo mu izina rya Yesu ndarema imigisha. In Jesus' name, I'm claiming money. aravuga ngo mu izina rya Yesu ndarema amafaranga. Oh, yeah. no We've been given authority twahawe ububasha to plant the church. kugira ngo twubake itorero. We have authority dufite ububasha to plant the church, kubwo gusengera itorero, not to drive new cars, ntago kugira ngo dutware imodoka nziza, not to get good, better jobs, ntago kugira ngo tugire utuzi twiza, not to be blessed. ntago kugira ngo tube abanyamigisha. Now, I will say, ubu noneho ndavuga ngo sometimes the blessings come. hari igihe imigisha iza, Sometimes the new car comes. rimwe na rimwe imodoka nshya iraza, Sometimes the new job, the better job comes. rimwe na rimwe akazi gashasha keza karaza. But that's a blessing from God. ariko iyo ni imigisha iva ku Mana. We can't claim it as if we have authority. ntabwo dushobora kwirwa ibyo dusengera buri gihe, Because the Apostle Paul kubera ko Pawulo was serving God so very, very well. we yakoreraga Imana neza. He spent much time in jail. yamaze igihe kinini mu nzuzi, He was mu bihome, beaten, gereza. beaten so many times for his yakubiswe faith. inshuro nyinshi. He was walking in authority of God, yagenderaga mu bubasha bwa Yesu, but his life was somehow challenging. ariko ubuzima bwe bwahuraga n'ibikomeye byinshi. But Paul was walking in authority to plant the church. ariko Pawulo yagenderaga muri ubu bubasha